Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu našeg serijala Van kadra. Nalazimo se u Etno parku Zagreb gdje smo ugostili proslavljenog bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca, čovjeka koji itekako dobro i uspješno spaja sport i turizam u jednom novom karijernom poglavlju, a danas će Goran Šprem spajati i gastronomiju uz taj prethodni spoj. Dodat ćemo još jedan dodatak. Gorane, dobrodošao u našu emisiju. Hvala na pozivu. Pa sad kad to već kažem za sami početak, da i ja dodam nešto na startu, a ovo će nam trebati, točnije trebat će tebi, jer imao si svakakvih intervjua, imali smo prilike dosta često pričati do sad pred kamerama i onako prolaziti kroz tvoju bogatu sportsku karijeru, ali doduše nikad nisi imao zadatak da dok pričaš o sebi i o svojoj karijeri moraš čistiti kobasice i pripremati jednu platu za svadbu koja je za koji sat. Tako da ja te molim da se odmah poslužiš, da izabereš neku. Odmah ćemo to vješto, nož imamo, veliki je. Da vidimo kako ide. Opa, to ne treba ni čistiti. Evo, čisto informativno, ovako nekako bi trebalo izgledati, dakle ovo rade profesionalci, ovako. Da, mi ćemo to pokušati rekreirati s tobom. Profesionalci nismo, ali ćemo dati truda. Ali daćemo sve od sebe da izgledamo kao profesionalci. Opa, to je dobro, vidi. Opa. Slušam, pričajte. Dobro, ne, ja samo želim vidjeti, se moraš koncentrirati ili možeš i razgovarati. Mogu. U svakom slučaju htjela sam na samom početku proći jedan novi segment, ja bih rekla od prošlog puta kad smo se vidjeli, jer u pitanju nije baš novi posao, ali je jedna nova poslovna sredina za tebe. Je, nova poslovna sredina. Prije par mjeseci sam sportski direktor sporta u turističkoj agenciji HiSIS Seal & Croatia, odnosno HiSIS, to je kineska grupacija, ogromna, koja radi po cijelom svijetu. Postavljamo sportski turizam ovdje u Hrvatskoj, postavljamo ga na zdravim temeljima, onako kako treba izgledati zapravo turistički sektor u sportskoj agenciji. I ja se nadam da ćemo napraviti jednu lijepu veliku priču. Radimo je za cijeli svijet, radimo pilot projekt koji će biti onda raširen za kompletnu grupaciju po svijetu i nadamo se kroz 3 do 5 godina da ćemo imati fenomenalne rezultate. Sad, puno je tu iskustva koje je prethodilo tom trenutnom poslu i naravno puno je nekakvih projekata također iza tebe. U kojem projektu se recimo, neću reći najviše uspio, ali nekako najviše upravio put prema tomu što želiš napraviti kroz iduće 3 do 4 godine, 5 koliko? Pa kad sam počeo prije 10 godina, krenuli su ovakvim jednim sličnim pilot projektom u kompaniji gdje sam prije radio sa Karate savezom. Kamp Svjetske karate federacije bio u pitanju i to je krenulo s nekakvih 300-tinjak ljudi prve godine, pa se gledali isplativost, pa se gledali koje su mogućnosti. 4 godine nakon toga ili 5 godina nakon toga smo imali kvalifikacije za Olimpijske igre mlade u Buenos Airesu. 5000 ljudi je bilo na kampu i to je kamp koji funkcionira i dan danas na tim temeljima. I ja im želim svu sreću samo da nastave tako dalje, jer kamp je fenomenalan. I to je jedan primjer bio stvarno razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj. Predstavljamo i svi predstavljaju zapravo Hrvatsku kao sportsku, kao destinaciju za sportski turizam i suradnje s Olimpijskim odborom i sa institucijama, sa Ministarstvom turizma i sporta, stvarno na odličnoj razini sa Hrvatskom turističkom zajednicom i svi ti projekti zapravo rade i kvalitetu hrvatskog turizma i populariziraju Hrvatsku kao destinaciju i ja samo želim da se to nastavi i dalje, da se sportska infrastruktura razvija, koja je najveći problem uvijek u svim destinacijama, pa tako i u Hrvatskoj. Međutim, ono što imamo trebamo iskoristiti maksimalno, radimo fenomenalno, a taj pilot projekt koji je naš u suradnji s Hrvatskim karate savezom i Svjetskom karate federacijom je pokazao rezultate i nastavit ćemo tim putem dalje. I kad pričamo o projektima, ili neki već onako, neću reći blizu kraju, ali nešto što možeš podijeliti s nama? Imamo u pripremi, ne bi sad s obzirom da sad kažem promijenio sam firmu i imamo puno lijepih projekata ispred nas. Cilj nije sada u nekakvom napraviti hype i hop u godinu dana, nego cilj to razvijati na pravim temeljima, imati pravi rezultat za 3 do 5 godina i to ćemo sigurno uspjeti. Znači postepeno idemo naravno, korak po korak. Strategija je vrlo bitna. Strategija je i u sportu i u poslovnom svijetu vrlo bitna. Oni ciljevi zapravo do kojih želiš doći, put kojim želiš ići i to smo postavili, to smo izgradili zajedno sa menadžmentom kompanije u cijelom svijetu i u prvom mjestu imamo u Kini veliki sastanak baš vezano za razvoj sportskog turizma u cijelom svijetu, za model, ja ću imati prezentaciju model poslovanja u Europi kako smo mi to radili, poslovanja sa klubovima, poslovanja sa savezima, poslovanja sa institucijama, razvoj sportskog turizma kroz klub, razvoj turizma kroz evente, razvoj destinacije kroz sportskog turizma, tako da će biti zanimljivo.
Ima puno segmenata i zvuči itekako sadržajno, definitivno. Vidim da nije baš sadržano toliko na toj... Čekaj, nastavit ću. Pričali smo, pa sam htio da... Malo smo se zaustavili, jer dosta je gostiju na svadbi, čisto da te informiram. Hoćeš mi pomoći, a gdje tebi ništa? Ima ih još tamo, tako da slobodno se posluži s nekom drugom, ako si s tom završio, ako misliš da je to dovoljno za ovu drugu dasku. Koliko Gorana Šprema iz onog rukometnog dijela i rukometnog svijeta imaju u ovom poslu? Gabaritnima i kilama puno više. U karakternom smislu i naravno u ovom svemu što si pokazivao na terenu, a i sad u drugom smjeru. Potpuno isto i to ti nema veze sa da li je to sad sport, da li je to biznis, da li je to život. Ja sam onakav kakav sam bio uvijek veseljak, glasan, puno pričam, brzo pričam i ona atmosfera oko mene, ja volim da su ljudi nasmijeni, ja volim da je atmosfera, ja volim da je dobro, volim da je zabava i takav sam i u poslu, međutim, isto kao što sam bio i u sportu, vrlo odgovoran, radišan, i služba, družba, znaš, ono kad postoji posao, ne postaje koji se mora odraditi. Sve to izgleda možda sa strane, možda ovako malo slobodnije, opušteno, međutim, vrlo sam ozbiljan u poslu, vrlo sam koncentriran, imam one ciljeve kojima idem i do njih u najvećem dijelu stigneš, sad ako ne stigneš ne možeš ni sve dokućiti, međutim, ako se nešto zapiše, ako se nešto zapiljiš, postoji put i radom i kontinuiranom kvalitetom da tu se stigne. Zvuči kao nekakav sportski postulat koji se prenio i onaj poslovni. A svaki sportaš, nema ljenog sportaša. Znaš, i to kogod ti kaže nešto protiv sportaša, sportaš je ljen, nije. Ne možeš biti na razini ozbiljnog sporta, neću reći prvoligaškog, ne možeš biti ni nekog seniorskog sporta uopće kvalitetno konkurentno ukoliko nisi radišan, a taj nekakav rad koji dobiješ kroz sport, te nekakve radne navike, te nekakva odricanja, naučiš šta je rad, šta je put i naučiš kako doći do uspjeha, to većina sportaša ostavi za kasnije i kroz poslovnu karijeru i sve velike ti kompanije zapošljavaju sportaše iako ne znaju. Sportaš će, on ne zna li će naučiti, ali radne navike ima, vjeruj mi, i odustat neće sigurno. Gorane, jesu zamirišali proizvod? Znaš kako je. Ja mislim da se suzdržava. Ne, izvoli, evo. It's your turn. Evo, ajde, ti jedno, da probamo skupa. Sad kad već pričamo o hrani, koji te obrok, recimo, vrati baš onako instantno u djetinjstvo? Riba. Meni ti mama porijeklom s Mljeta, iz Dubrovnika dole, ja sam rođen dole. I riba, ja sam ti ribar, veliki ribu, volim sve iz mora, volim sve što se vidi na meni. Ali riba ti je nekakve gradele, brodeti, to sam lud sam za. Znači u drugoj epizodi ćemo to imati na umu. Da kad te ugostimo ponovo moramo malo morski. Uvijek možete doći ako imate nekog drugog gosta. To ćemo mi bez epizode snimanja. Ne baš jedan onako zanimljiv sportski put koji je baš uključivao i nešto što bi očekivali od, recimo, osobe koja je podrijetlom djelomično iz Dubrovnika, naravno. A stari je Zagorac, znaš, to su kombinacija ubitačna. Da, dobra kombinacija, ali ono što sam htjela reći je zapravo da i plivanja i vaterpolo u jednom momentu tvog života jesu bili prisutni, ali pa rekla bih i na sreću s obzirom na ostatak tvoje sportske priče, možda i bolje da si se u ovom rukometnom smislu pronašao kako jesi, nego u bazenu. Sasvim na svijet, jes trenirao sam i plivanje i vaterpolo, prvo počeo sam trenirati što sam iz Dubrovnika, što sam bio dijete puno energije, pa su me dali u bazen da potrošim tu energiju. A zapravo sam ti prestao trenirati vaterpolo već kao mlad, trenirao sam do 2-3 godine, jer nisam mogao ovoliko pričati, moraš plivati, glava je pod vodom. Da. Glava je pod vodom. I trener onako samo ide za tobom i pliva. Ali nisam mogao ovoliko pričati, nije bilo toliko lopte, a mene ta lopta vukla stalno. Iz 10,5 godine krenuo rukomet i zadovoljan sam, ne bi mijenjao karijeru svako, jer ja sam zadovoljan i sve što sam postigao u životu zahvaljujem rukometu. I rukomet je, kad krenemo od početka te priče, odmah vezan uz rukometni klub Zagreb i to itekako poznata imena još koja su također s tobom bila u tom periodu, ranom 90-ih. Ja sam s 10,5 godina te 90-te počeo igrati rukomet odmah u RK Zagrebu i stvarno smo imali jednu generaciju strašnu koja je na kraju, ta generacija je iznjedrila 6, 7, 8 reprezentativaca. U istoj generaciji smo igrali i Vedran Zrnić, Denis Špoljarić, ja, to smo od tog prvog dana prolazili sve skupa, poslije došao Bori Lacković, došao Dominiković poslije u Zagreb, Vukas je tu bio. Stvarno je bilo brdo igrača fenomenalnih i u momčkom sportu je vrlo bitno da kad uspijaš, kad igraš u nekoj toj razvojnoj fazi, da ste kao generacija dijete napred, puno je lakše
i mi smo došli do prve ekipe, sa trenerom Borisom Dvoršekom, koji nam je bio cijelo vrijeme trener, koji nas je gazio ko crve u tim, ali zahvala sam mu do kraja života na tome. Stvarno je stvorio jednu fenomenalnu generaciju i poslije toga karijera išla samo naprijed. Moraš imati puno sreće i to da se ne lažemo. U svakom segmentu života, u sportu je to dosta očito, bez obzira na tvoje kvalitete, na tvoj talent, na rad koji mora biti sulud, onaj faktor sreće veliki, ali ne baviš se sportom da bi postao sportaš, nego, recimo, meni su klinici danas sportaši, ova dvojica, sa 16 i 19 godina, vid sporta nije da on postane sportaš. Ako on postane sportaš i uspješan, niko sretniji od mene, naravno. Ali one jedne radne navike, kroz sport možeš dobiti kroz djetinjstvo, kroz razvoj do te nekako 18-20 godine, ne možeš dobiti nigdje drugdje i po iskustvu koje ja imam, po tome što vidiš kroz sport, za djecu je sport i za djecu je razvoj na taj način nešto što dobiju, nešto nemjerljivo, nešto im samo daje životne kvalitete. Dobro, sad bi se s te daske mogli prebaciti na ovu, jer žao mi te gledati. Dobro. Uzmi malo kruga. Ti si gladan cijelo vrijeme govoriš. Da, to je, znaš, ne laj pas radi sela, pa evo, da probam i ja. Ja ću krenuti s ove strane, ti s ove druge. Ajde, da bude ravnopravno. U cijeloj toj jednoj, rekla bih, onako plejadi igrača s kojima si imao prilike dijeliti slačionicu, znaš da u svakoj ekipi uvijek imaš onog jednog koji je gurman, koji zna u svakom gradu, kad su svake pripreme, gdje se treba ići, u koji restoran, koja hrana se treba probati. Ko je to kod vas bio? Da, to znaš kad si malo stariji ovako, znaš, kad si sportaš, onda ideš ko torba, te vode. A sad, recimo, ja bi ti mogu reći da si dobro jede. Dobro. Ma da. Da, ja volim klopati, vidi se na meni. I volim tu restoransku klopu kad je nešto fino. Znaš, kroz život je, kroz tu karijeru, ta hotelska, restoranska hrana ti dosadi. Ali obično je to dosaditi jer je to uvijek isto. Znaš, to su neke paste, to je nekakva piletina, baš ona sportska prehrana. Ovako sad poslije, kad doradiš na kilaži, onda ti je puno lakše ti je probavati nešto drugo. I stvarno uživam u dobroj hrani, volim to, dobru hranu, dobro vino. Poko ne ovo. Ba, Bože moj. Što je bio neki, rekla bi, go-to obrok prije utakmice? Tjestenina. Tjestenina, još to da, ali to će moram ti reći, to je mama još kad smo mi bili klinci. Tjestenina, milaneze nekako sa pelatima, s paradajzem. I to sad mi je okus usta. Vidiš kako smo se vratili, a? Stvarno je bilo fino i to mi je bio gušt jesti prije utakmice. To recimo još dok sam bio tu ko klinac i u Zagrebu, a kad sam došao van u Njemačkoj, 9 godina sam bio gore, onda još stvoriš neku naviku kroz karijeru i kroz iskustvo. I vrlo ti je bitno bilo, meni zapravo, da li utakmica se igra, ne znam, u 3 popodne ili u 8 navečer, prehrani. Ako se igra u 3, onda bi nekakav kasniji doručak, možda malo tamo i to je bio kraj. Znaš, i lagano. A kad bi bila utakmica navečer, onda bi neki malo jači doručak, lagan neki ručak i onda do navečer ništa, jer bolje jest gladan nego sit. Gorane, kad si toliki gurman, daj probaj ove kobasice pa nam reći od čega su. Ja mogu ti reći da su ovo čvarci. Ali kad se prebacimo švaraka dalje, koje su kobasice? Ovo bi mora kulenova seka bi mogla biti. Ovo je s tartufima, ali takav stručnjak nisam. Isto bi bilo bolje da probaš pa da si 100% siguran. Ajde da vidim. Ovo je kobasica. Tako je. Takav stručnjak ti mogu reći koja je nisam, pa ti mogu reći sa sigurnošću da li je dobra ili nije. A ovo je sve dobro. Da, treba nekog igrača sad na Joker zove da dođe pomoć pojesti. Oddetektirat koja je, koga bi zvao? Za detektirat koja je... Za ovdje bi mogao nekog Slavonca možda, znaš, Dule bi mogao znati ovo. Dule bi znao sigurno, ali za njega nazvat da pojede, da može pojesti Tončija Valčića. On je jeo gore čovjek planina i jeo je, meo je, nije jeo. Vidiš, sad kad si ispomenula ranije Njemačku, zašto bi samo ostali na kobasicama i na degustaciji ovog, kad recimo možemo se vratiti još i mislima i mirisom u Njemačku. Sad se vrati mislima prvo, koje je jelo koje ti padne na pamet, onako odmah instantno. Kobasice, wurst, bratwurst, weisswurst. To ti je nešto, Haxen, one nekakve svinjete, to je neka tradicionalna Njemačka. Na dan danas gledaš u Njemačku, to jedeš, ali one nekakve kobasice su njihovi, ti wurstevi su baš specijalno. Oni su non stop to krljali i ja sam moram prijesti, po tim štandovima ima vani i to ima stalno. Jel neka, recimo, možda kuhinja, ali recimo neko jelo, jel ti nedostajalo?
Iz Njemačke. Kad si bio u Njemačkoj, recimo iz Hrvatske da ti je nedostalo. Je, mediteranska kuhinja. Dostalo mi je i nekakva dobra juha i lešo meso naš, i riba mi je nedostala. To stvarno, to volim. I naša kuhinja je uz dužno poštovanje, znači svima tema naša kuhinja, ta mediteranska je meni fenomenalna, možda jedna od najboljih. Talijanska ona kuhinja, neka ta lagana naša, te pašte, obožavam. Gorane, mala promjena plana sad na nešto ipak malo konkretnije, nakon što si dobro odradio svoj posao. Vjerujem da će svatovi biti itekako zadovoljni s ovim tvojima. Rezali smo toga dosta tamo, složi po platama, nešto pojeli, ali dobro. Tako da je vrijeme sad i da se ti onako konkretno najedeš, pa reci nam što smo dobili. To je švajnšnicel pravi onaj njemački, ono svinjeti. Znaš, obično tu ljudi kažu da je to bečka. Bečka ti ono s teletinom, ali ovo je švajnšnicel, onaj pravi njemački. Pa znaš šta, da ti probaš. Evo i tebi ovoga probat ćemo. Da vidimo, znači nešto što ti nije nepoznanica s obzirom na brojne sezone u Njemačkoj i na njemačkim parketima. Lijepo se reže, mekana je fina. Znači, visoka ocjena za sad, ajmo vidjeti okus. Ko sportaš, to jedeš minimalno. Sad, da nije samo meso u pitanju, probaj i jedan od dva umaka, odnosno reci nam koji su umaci u pitanju. Ide to. Tako je. Pekmez. Dobro. I ovaj drugi. Možemo da. Ba ne, okej, slobodno. Ja ću krumpir jedan. Ovo od smokava, ovo je dobro. Už dobro rešiva, ima sve. Znaš što, meni te svega najbolje meso. Da, bože moj, nije da sam sumnjala. Što je bilo jelo, jer naravno bazirat ću po sve na hrani, koje je uvijek onako, možda ne jelo zapravo, neki proizvod, ajmo to tako reći, koji onako uvijek mora biti u frižideru. U Njemačkoj, znači pričamo o tom periodu. I u Njemačkoj i prije toga i danas. Čokolada. Aha, znači ne možeš pogeći od slatkoga. Ne, čokolada, ono, moli suhomesnato, čokolada je bila sladom. Što baš, volim, mislim, vidiš, gledaj sliku jedan. Stvarno volim jesti, imam problema s kilama, ali volim jednostavno tako. Ali da sam neki veliki kuhar nisam, znaš, kuham ti ribu, kao što sam ti rekao, te nekve dalmatinski užni proizvod ovako, više samo jedan, ne znam, potrošač. Što bi neki rekli i bolje, da je tebi pripravljeno nego da ti moraš. Generalno gledajući Njemačku, što ti je neka prva slika koja ti se ovako javi, hrana na stranu. Sad se baš vratimo u ovaj sportski fokus. Bio sam kako se sportaš, to je dvorana nekakva i sport i te utakmice pune dvorane i to je nešto predivno. Bio sam prije 2 godine, bila je oprošljena utakmica Pavel Mičkal, jedan dečko koji igra sa mnom u Norhronu. Igra u Norhronu je ostao i poslije kad sam otišao igrati za 6 ili 17 godina imaju svoju oproštenu utakmicu i svi iz te generacije smo došli odigrati jednu revijalnu utakmicu i bilo je kod da smo odigrali juče. Znaš, kod da smo juče izašli iz te slačione, iz tog terena i ta slika će mi ostati za uvijek u životu. Znači, vratio sam se i mislio sam, znaš, kako će to sad izgledati. Uđeš u tu slačionu kao da si otišao juče. Pa ja sam iz Norhrona otišao 2009. To je sad već 16 godina. Skoro i meni je ona ta slika fenomenalna dan danas. Sjetim se u tu slačionu, na stolu za masažu, tvoje mjesto te čeka u slačioni. Točno vizualiziraš sad. Sad ju vidim. I tamo sam probao jedno od najljepših godina što sam bio u Njemačkoj. Bio odličan klub, bili su odlični rezultati, odličan trener, odlična atmosfera. I stvarno jedan dio karijere koji je nezaboravan. I zapravo to je naša uz medalje te sportce koje svi spominju. Ali taj nekakav život koji imaš i hrana na kraju krajeva, znaš, tamo gdje jesi bila mi je fenomenalna. I recimo, sjećam se, kad smo išli na putovanja, u Španjolskoj je bilete u tapas barove, smo išli non stop. Naravno, a nije drugo, mislim. Tako, znači, stvarno je bilo fenomenalno. Htjela sam te baš pitati koja ti je kuhinja od svih koje si imao prilike isprobati bila najdraža? Naša mi je fenomenalna talijanska i španjolska. To je stvarno nekakva. Ta mediteranska kuhinja generalno fenomenalna, naša i ne deblja, kažu. Kažu, a? Ajde, kad već ti nećeš, onda ću ja malo probati ovo. Što si rekao da je bolje ovo ili? Meni je smokva. Smokva, dobro, onda ćemo to. Čekaj, znaš šta, ajde, ja ću već. Da ne bi bilo, da. Ajde, probaj. Ko malo dijete ne jedem to. Moraš probat, moraš.
Ti ovo moraš je se prepoznat kad nešto mora. Evo vidiš što je upalo sve. Moraš spavat, moraš jest, moraš se odmorit, moraš. Kad ne možeš zaspat, moraš spavat. Moram sad malo i krompira. Htjela sam te još pitat, gastronomska tema naravno, i ovo pitanje, hipotetski, imaš priliku sjest za stol sa bilo kojim bivšim, sadašnjim rukometašem, ne mora nužno biti tvoj suigrač, i sjest s njima na večeru. Koja 3 biraš i zašto? Sad si me uhvatila. 3 na večeru. A reći ti, bio je Glenn Solberg. Glenn Solberg je sad je ono izbornik i švedske reprezentacije bio. S njim sam otišao kad smo bili u Parizu u Buda bar. I ta večera će mi ostati zapamćena jer je bila fenomenalna klopa i pojeo sam najbolji lava cake na svijetu ikada. On je broj 1, broj 2 Ivano Balić, a s njim bio sladolede. Oni jasno znali onu kuću sladoleda. A svi drugi mogu s njima sjesti na večer samo da je dobra klopa. Neku ribu s Nikšom Kalebom. Da. S Kinom nekakvu dobru ribu pojesti. To on i lovi ribu, to je ronio od svima svega. To su evo 3 stvari koje, 3 čovjeka s kojima bi volio opet ponoviti, ili s kojima nekima i ponavljam. Da kažem, Glenn mi je prvi pao na pamet, jer taj Buda bar, spominjem često, koji više ne postoji. To je kad smo bili u Parizu, ali klopa bila čudesna. Vidiš, sad sam vam dao toliko mogućih budućih gostiju ideja gdje da ih ugostimo i šta da pojedemo, tako da sad ćemo zapisati, pogotovo ovo zadnje. Izvolite mi kad je klopa svaki put. To smo se dogovorili na početku, ne moraš nužno biti gost da bi nas posjetio, da bi došao s nama, ali možda ćeš morat pomoći oprat čašu, tako kažu. Baš me boli nešto. Ne, nije problem. Evo, to nije problem spremiti, nije mi problem nešto. Mislim, kad jedeš, ono moraš posto imati nešto, a kad ne kuham, budem pravo čašima. Dobro, onda... Ali poslije svadbe, da ne bi bilo premalo. Tako je, dovršimo ovo, pa onda idemo dati ruke u kuhinju, jer čujem da je 300 samo? 350 gosta. Pa već smo do utorka gotovi. Pošteno. Gorane, hvala ti što si mi se pridružio i što si sa mnom degustirao ove specijalitete. Koju ocjenu daješ na kraju, da čujem? 5+. 5+. Stvarno odlično i hvala još jednom na pozivu. Ne, pa čemu.